Salam ko johar di soren engkañ ko apuñ ko boyha ko buhin ko. To teheny jaha metang ha kathañ roड़ेद tabona no do abo santal somay jaha mag bonga mena na mag bonga idi kate. Abo do mag bonga padaw lenkhan mag bon bonga'a ar mag bonga tainom dari kobon maga ona dari mak kate nahel isi arar parkom maci bon benawa ar orak duar bot daloba. Ado noa bonga buru talate abuat noa ge padayok kana se sariya do kana je noa dharti puri ren manmi dare dare bhorsa ge menak ko. Dare dare khon ge gedak kadu huyuk kana, dare dare khon ge ran murgun huyuk kana, ar dinam din na joma nyuwa ona dare dare khon ge huyuk kana. Ado ona tege pale dare dare do bonga kana mente bon bataya. Onate dare dijo marang dari johar kata mon dijoa ar aranggu kate lahi bon joharoa. Tane no dari judiñ maga eutheura hoy sit barijoa jomele bañ nyama onate dari mak do mana gea. Menkhan dari judi babon maga orak duarem benawa chikate, isi ararem benawa chikate, chanti metera chikate, se gando machi parkomen benawa chikate. Onate lakti leka dari do mak huyu'a un somoy jaha oktore dari sakam nyuru'a. Nawa sakam sageno marang, nawa bahar nawa jo hijuk marang, ona dari sakam nyuru okto jaha mag bunga un somoy dari mak na katha na mag bunga tayapon maga. Ado noa re leuy tena kata noa kana je ona kagoj sab kate jaha do bet kudri dahi 1977 re disom hor mane Bihar, Uड़ीसा, Assam ar West Bengal ko gota leda. Noa ge ha adi hor ge abuat dulil mente bon metak kana. Noa re ol mena'a je mag bonga do 5th day of appearance of the moon. Na mag bonga molo more maha hilo. Mag bonga mulu more maha hilo mag salibon bonga mag disom jagat hor edekan mitta jumit hoina mitte hoina ar iñ amon bongal kan ona do ini jaha to question se kukli setero aja santal do tisko mag bonga okoy dole umuk din okoy dole umuk din okoy dole umuk mitha te bonga urna kata do mag bonga mulu more maha. Ado cida mag bonga mulut mone maka gota kita noa metang galmarau dokar kana je mag bonga mulut mone maha mane etohop lagi to mone maha hilok ge maksud ko jawat ko edekhan adi din palon bang hoi lena je dari menerima bang ganoa mone maha re bonga buru hoi lenkhan ar jaha mag chandu bena onte mag kate amak kami kom sapta daya onate etohop lagi mane mone maha rege noa kata ko lei choro kana. Ar joto bonga buru ge abo do ha bon leida ar bon kami kana je full moon mane kunami ar bakhan molok khon ar kunami dhari metang chandu do bare hati jo kana metang do harak kana metang do gujuk kana. Poilo do molok kate harak kana gel more maha dhari une kunami na ina tayam chandu bai bai te gujuk kana. Jaha harak chandu redo jaha suklo pokkhor do bon metak kana sagun ar jaha krisno pokho jaha gujuk kana ona do metak kana osagun. Ado onka lekate abo bonga buru do ambabasiya tayom molok khon kunami dhari ge barti kaite bot koraida ar bot korawa. Ado onka lekate mag bonga do molok more mahare disom jakan ho mag khali bot bonga. Ado nes jaha ingreji মানে 22 সালে 2025 নোয়ারে যাহা মাঘ বঙ্গা পাড়াক কানা tis hui dare'a betang leuy keuy ka kan tamonai cedak se tehnya ten jaha baria sakamena nor betang ona dolil jaha mag bonga 5th day of appearance of the moon mag bonga ada baria ulun am kadmana nawa serma ona kana first day of appearance of the moon ar dosar mena mag bonga jahala berbonga ada do uluk mona ma
ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱤᱨᱟᱹ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱮᱞᱮᱱᱰᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ 1431 माघ मासेर 15 तारीख इंग्रेजी हुयुग कना 29 জানুয়ারি 2025 इन हिलोग टा अमाबस्या कना। अदो इᱧᱟ नेल आइमन तिन बुझाव केदा नोवा दो हुयुग कना पुष बोंगा रना अमाबस्या। तले ओनका लेकाते नोवा जुदि ठिकु कान तिᱧा ओनका लेकाते 16 माघ दो प्रतिपद माने मुलुगोग कना चांदो। ओनका लेकाते 3रा फेब्रुआरी बांग्ला दो 20 माघ हुयुग कना माघ चांदो दा मुलुग मोड़े माहा। बांग्लाते 20 तारीख माघ बोंगा, इंग्रेजीते 3 तारीख फेब्रुआरी नेसा जहाँ दाराय कना नोवारे माघ बोंगा मुलुग मोड़े माहा कना मेनते इᱧा दिसते लैदा। जुदि भुलुग कना तायम दारा बड़ाय दिना। उनका लेकाते लेखा इदि लेखान बांग्ला ना 29 तारीख 29 माघ जहाँ दो इंग्रेजी 12 फेब्रुआरी इनलो हुयुग कना माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा तले नोवा माघी पूर्णिमा लाहा माघ बोंगा मुलुग मोड़े माहा जहाँ दो बांग्ला 20 तारीख इंग्रेजी 3रा फेब्रुआरी नोडे हा माक्सिम बन जम लगो खान ओना मुलुग मोड़े माहा रे बन जम कइपा नोंते मोनेना। मेनखान जाव सेरमा चित नेल कना जे बांग्ला तेमन साक्रातोग कना पुष संक्रांति रे। पुष बोंगा संक्रांति बन साक्रातना पहिला माघ बांग्लाते नवा सेरमा बन बताव केदा ताले 1 2 3 4 5 6 7 8 मध्य रेगे माघ ताले बन बोंगा कना जाव सेरमा। तो नेस हो जुदि ना उनका गे माघ मास रेना 2 3 4 5 6 7 को सेट बन माघ बोंगा आ ताले जानी खान पालेट अमाबस्या लाहार बन बोंगा आ और ono पुष चांदो रेगे बन बोंगा आ। जानी खान पालेट दाराय कान माघ चांदो रेना माघ मास रेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करे बोंगा गदो हा उसरा बन बोंगा तो बड़ायम दारे रे हा ताले खान जानी खान पुष चांदो रे बन बोंगा कना। कारण 15 तारीख रे बाय अमाबस्या लेखान पुष चांदो बाय गुजुग कना चांदो हिसाब ते। अदो बांग्ला तारीख बन पांजाया से चांदो बन पांजाया इन दुई लेदा हापराम को लेके चांदो बन पांजाया तारा ओकोटा कना पुष चांदो ओकोटा कना माघ चांदो ना बुझो हुआ। ओनका लेकाते पुष चांदो गुजुग कना 29 জানুয়ারি बांग्ला 15 माघ इन तायम मुलुग कना मुलुग मोड़े माह कना बांग्लाते 20 माघ इंग्रेजीते 3रा फेब्रुआरी इनलो जुदि माघ बन बोंगा ताहले मुलुग मोड़े माहा रे बन बोंगायना मेनते इनि आरदासेदा बाñ आय उमनदा नोवा रे भूल मेना खान कमेंट कते बड़ाय हचिना मा एनखान अड्डी गहिर सही नोवा कथा उइहर तबन पे और बुझो सुझो कते कमेंट तबन पे सत्तुड़ दाल पे कमेंट तबना और इजा जे सठिका इजा जे क्लियरा नोवा किन्तु बाबा इदो बइन दाबेइदा कारण मारा हर दिन बांग काना। तो एनते रहो ना बांग्ला तारीख बात करते वो चांदो तेबन बोंगा नोवा के बार बार लई सनाइन कान लई किदा मा एनखान सानाम कोगे जोहार।